Biyag di tao. Hello, Gagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti drama ngayon kami sagot ita, kat manipo iti part 1, aging iti part 4. Ngamting kami patangatang ita kat part 1, wano umuna pa'y lapasat. Kat sapay la kuma, taurayan nyo, wano denggan nyo, aging ga iti part 4. Ngam sakbay na, kablawan tayo mampay ni Ma'am Angeline Angel, Nati Agustin, Alcatlino Mayas, ken Rose Dakayanan, Dita Mayantok Tarlac. Intay nga ro dendenggan ti part 1, ti upat apaset ti pakasaritaan anapauluan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo, biyag ti tao. Wen! Basong ko! Bay! Tunggal umawag tinobyak. Kanayon latan ti panagsinong bat mi, uno panagapa mi. Anda bumalasi ti kalsada. Ti preno ko. Ay sus! Miss! Okay ka kadilang? Masikog pa'y gayam. Ading, umay ka. Taray ka ito ospital. Umay ka na. Saanan? Saan matagrabe ti pan nakapadong parko? Kabalak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasama kanyak. Masikog ka. Delikado. Ang mga nonya ti mapasama kan ka. Ala, umay ka. Bagkatan ka nga ilugan iti kotse. Kumbit ka kanya. Ipatumaryo amin dagiti na ireseta para kini Mrs. Mister. Dok. Ang saan ko nga asawa ti pasyente? Siya ti nakapadungparkan ko na. Sorry. Sige nga ron. Agyaman ta iti Diyos ading. Nangag mo ti imbaga ti doktor. Safe ti sikog mo. Kastamatan kan ka. Isungawanan ti rombang apagdanagan ta. Ang masapol ato maramlat ta tinaireseta nga agas mo. Sorry ha. Jack gagara ti amin. Pasensya ka na talaga. Nasaysaya at pa'y kumano na po kawanda ito'y. Anya? Ading, agbasbasol ka iti kasta nga ipagbagam. Please, di kagsangit. Ang mga numakapadakas kan katikasta. Diyak ngamin malapdan tirik na ngagsangit. Ginanakapin lang, ading. Agsarita tanto, hinton madamdama. Lakay, nag-text gayam di anak ta. Kakit-kitak iti cellphone ko. Dakano iti ospital. Ha! Apay, anya napasama kan ko na. At dakano nakadungparkan ko ana. Anya! Kahit ayan tinakapadungparkan ko na ngay. Intarayan na ka di ti anak ta. Saan? Tinulungan na matla ka no di anak ta. Iso tinangitaray iti ospital. Ay, Dahito yan ti bagbagak iti anak ta. Sursurandan to mga main. Amuna amasikog, tila papapanan na. Pumanag na. Anya nga ita. Ala, agrubwat kan, tamapanta iti ospital. Nakaturogan ni Althea. Nagpintas pa'y gayam tinagan na. Kasmatla iti kinapintas na. Kunak no nagawid kan. Ay, saan? Di ka mabalin na panawan dito ospital. Damagam man iti doktor na mabalin kun ti agawid. Kaya't kun ti rumwar diti ospital. Di ka mandananggan. Naibagan ti doktor itay. Mabalin mong tirumwar inton madamdama. Kumusta tirik na? Nasaya at mutan. Althea, itulod ka ni Jibalayo, wen? Ado ko mati kaya't ko damagan kan ka. Ang adan tumanan aldaw panagsarita ta. Iso nga itulod ka ni Jibalayo. Apa man na makarwar ka dito ospital. Althea, anak ko, anyat na pasamakan ka. Agyaman nagtada kayo nanang. Tata, da kayon dun di mangirwar kanyak diti ospital. Apay, sino tinakapadungparkan ka?
Siyak tata. Naimbag ang orasyo. Pakamananda ko may tinapagtang ni Altea. Nalakalatag kid daw iti pamakawan. Ngam kita ang tinapagtang ti anak may. Okay akong tatang. Pati ti sikog ko. Apagsagid la ang tilugan na kanyak. Ah? Nanang, asikasun yung tirurwar ko dito ospital. Kaya't kun ti makaawid. Itulod ka na di balayo, nana, tata. Rumbang lang Tay karong tinagbasulam iti anak kaw. Mangibatiak iti kwarta, nana, tata. Amok ang mausaryo daytoy para kani Altea. Allah, saanin baro? At damat tay ginatang mga agas ti anak may. Apay ay pagkadkadam Martina. Kapag rebangan na lang mo dayta. Nakabasol nga rin. Masapol ni Altea ti kwarta. Jose, Da kayon ti pangyawatak iti daytoy, tata. Magyaman nak. Ala, mabalin mo ti pumanaw. Ngimnay, urayam ti awag mikeng ka. Tamangan no kumaro ti sasaadan ti anak may. Kamangan no masapol nan tumanan ti kwarta. Uwan, tata. Nakasagana ka mang iti tulong para kani Altea. Anya, masikog tinadisgrasyan. Uwan, mano. Ti pagyamanak iti na marswa. Sana grabe tinapasama kang kuana. Swerte pa lang aroda, ading ko. Ta sana grabe tinapagtang na. Ayun, imawag itay ni Rose. Damdamagan na no addakan dito balay. Anya? Agong ungot ka di, mano? Saan met? Ang madlaw ang makapungpungtot. Apay, nagapakay manan itinubyam. Kastama ta ka na yun, manong. Anya man ang tinagapahan nyo na ya. Apay, kasta kayo. Awan lakit, agapa kayo. Anya launay ay ati pagapapaan nyo, ading ko. Nagbasit labanag. Gam padakilan ng tumot ngamin. Agpada kay mat nga raw, dadi adal. Adaan kayo ni tinakam. Hanggang kasla inuubing mati panunot nyo. Kan kaslawan nagadala nyo, iti kasta nga raramidin nyo. Nangato ngamin unay ti pride ni Rose, manong. Ti kayat na. Iso ka na yun ti masursurot. Agsarita kayo to'y tinalapat ading ko. Urnuson nyo man, ti diyo pagkinkinawatan. Agdarom tay kidi anak kaw. Idarom tayaw da taaw. Saan tatang? Diyak kaya't nga aramidan dayta. Apay palabsimlat tantikas di ngay naramid na kang ka. Saan matagrabe ti pan nakapadong parko tatang? Nagpreno adagos ni Mang Nathaniel. Kat okay akon. Kastamat ti sikog ko. Na, kasla isaki mo pa'y daya nakadisgrasya kang ka. Awan mo't nga minti rason, tap nagdarom tayo pa'y laang tatang. Timulong mo't para iti pan nakapa-ospital ko. Nang tad pa iti kwarta kada kayo, saan aya? Ay, sa bagay makidi Hanggang madanaga na lata. Ay, naimbagata nakapagtapilak. Tano saan, ay, ang mga no nakabil ko na tao. Ala, baybayan yun. Sana bali ta nasingpet mat. Di na intarayan ti basol na. Hello, Mang Nathaniel? Hello, kumusta kan? Ayos laang. Ibaga ma, no kasapulam ti kwartawan. At kwa, awan paggastusak, Mang Nathaniel. Ado ti kayat ko damagan kang ka. Mabalin ka di nga kita ta? Tamay mayat matlayan no personal ti panagsarita ta? Ha? Sige, makamu ka. O sige rad, dagasan ka dita balayo ha? Intong sakbay ti panal daw. O sige, urayan ka. Okay, bye! Bye! Anya nga tadagiti kayat na adamagan kanyak. Oh, Rose, sigamot gayam. Sumbre ka. Naimbagman ta nakaumay ka. Nabayag namin adi kay imay dito'y balay ka. Kasano nga umayak? Kat saan matan amalagip ni Nathaniel ti sumarong kar ijay balay? Sapay naranamban nga rod ti kawan na dito'y balay. Ha? Rimor ka di? Awan mo trabaho na ita. Karimwar, ada ka no sarakan na tao. Anya? Apay, di mo impakaam mo aya, ti umay mo dito'y balay, Rose. Diyak mo't kayat
Asyak ti umunang ag-text ken kwa na, Manong Paulo. Dahil nga minti matikada kayo, kan. Kalpasan ti panagapayo. Agin inuray kayo, no asino ti umunang agpakumbaba ka na kayo. Iso ti rumban nga agpakumbaba, Manong Paulo. Gaputa iso ti aking basol, no api nga agap-apa kami. Sige. Urayom latan. Patsek nga gawid mo't ladagos na dyan. No kasta, dudwa kayo iti kabsat mo diti Pilipinas? Wanal taya. Adadag iti dadakkel mi di Amerika. Inala idati inauna akabsat mi. Kasta gayam. Diyak laing pagkarup. May isa kagayam ang maestro iti nalatak a kolehiyo diti lugar tayo. Rumbang lang arod aser tiyawag ko kan ka, Manong. Saan? Jacket. Di nakawagan iti sir. Takas lalong makayak iti panagriknak. No kasta tiyawag mo kanyak. Ha? Manong kunam latang kanyak altaya. Okay? Okay. Sikat ti masurot, Manong Nathaniel. Anya mo ti trabaho ti kabsat mo akaduam iti balayo. Maestro mo't lakas kanyak. Iso na lang, ta-online ti pag-isursurwan na. Iso nga dalatan iti balay. Kasta ka di? Itata na istorya kong ti family background ko. Sigaman mo ti ag-istorya? Kwa, nanumula ang pamilya ti nagtaudak. Jeepney driver ti amak. Kan para balay laang ni nanang ko. Pagad-adalan dak idi, ngam second year college sak payla idi, inununak mo ti na kinobyo. Aging ka nagsikugak, kat nagsardengak nga ag-eskwela. Inayat ko iti husto ti nakasikug kanya. Inrukmak ti amin ko, ngam kas di lagayam daramidan na. Ayan na nga minitan. Nangikasariti sa bali, Manong. Anya? Kat apay nga rod akas lakaguram ti sikog mo. Numaminsan, kasla kagurak. Ngam numaminsan mat, masya anak mat lang aron. Tama panunod ko mat lang awan basol ti sikog ko. Kasta ti romba nga panunuta, mading ko. Inosente ti sikog mo. Ken maysa, sana nasayater aramiden. Ti panangguram iti sikog mo. Adapay lang iti unag ti tiyan mo. Ngam iparparik namon ken kuana, ti kinawan patagnaken kang inana. Sana nasayate kasta altaya. No kaguram ti ama ti sikog mo, di mo ko mairaman ti ubing. Panagriknak ngamin kat kaslaawanan tinapintas at turungan ti biyag ko. Nadadaalan namin pinsan ti arapaap ko iti biyag, gapo iti panagsikog ko. Nagbindot kay ti dayta altaya. Saan mo amay baga ti mapasamak kadag iti masungad nga aldaw. Iso nga di kagsawi ti kasta. Amok nga da arapaap mo. Marikriknak na ita. Uwan, Manong Nathaniel. Nukas na nga ron, di ka mapukawan iti namnama. Adu pa'y di gundaway mo. Kat no kayat mo agunudan day nga arapap mo. Dagito iti sumagmamanong instrumento. Tapno magawat mo ti baligi iti biyag. Ti arapap mo. Ken ti edukasyon. Ay, panagkunak. May sala ang ti maaramat ko nga instrumento kadagita. Ti arapaap laeng, Manong. Tawan mo't pagadal ko. Ta imbes sa pagadal ko, igatang ko lang iti masapsapul to tipas ngay ko nga anak ko. No kasapulam ti tulong. Di kagbayin nga masidag kanyak, altaya, ating ko. Tanakasagana at tumulong kan ka. Hello, Rose. No di kaawagan, di na kun malagip, Nathaniel. Anyat serbiti panangawag ko kan ka. No apa anak tumutla, Tikit di ko nang, lumamlamiis kan kanya. Siguro, adan sa bali anobyam. Siguro, Mabalin ka di. Ado ti pampanunutek. Di mo riribukan ti panunot ko. ibagan no mauumakan kanya. Idiretsam nga ibaga kanya. Tapno amok ter aramida. Anya ti kayat mo, agsinatan? Aday ta ka man na nak. Tunggal adda di mo kayat. Kasta ti bagam. Awan lakit. Sina ti bagbagam. Kasta ba ti kayat mo? Saan ka di? Sana pud no day tangay bagbagam, Rose.
Awan iti panunot ko dayta sina-sina. Sika lang ti agpampanunot iti sana nasayaat. Makapasuron ka mat ngamin. Kasla awanan ti serserbikan ka. Sige, agkita ta. Sa dino ka diti ayan mo ita. Addaak dito'y balay. Kasangsangpot ko ang naggapo iti trabaho. Umayak dita, itamad lang. Ha? Agpaiso? O sige, orayan ka. Bye. Bye! Kasaritak langan iti nasayaat. Tapno maurnosan ti amin. Noanyaman ti panggurguraan na kanyak. Jak laim pagkarop. Nakasingsingput gayam ni Manong Nathaniel. Madlaw pa'y ana parabor. Kasta unay apa nagyaman na idisaan mi nga indarom. Kaya't nakano asulnitan tinagbasulan na. Iso ano makalagip, umay mangtid iti kwarta. Aramatek to kano inton agpas ngayak. Ay, naasyan siguro kanyak. Idi inistoryak tinaglabasak. Nang runa kat amo nang agpas ngayak to nga awan amat yu anak ko. Alteya na, di mo't ita ti prenatal check-up mo. Inton malpas ti pangaldawan ti ruruar ko nanang. Anya, kat agpila ka pa yan ako. Saan na bale? Private ti papanak. Awan ta ti duga pila. Anya, ay sus, di ka mapan iti pribado. Tanang ina ti babayadan iti anak ko. Kuyugan ka laangan iti health center. Anda nga min text ni Manong Nathaniel, nanang. Ha? Kuyugan nak kano. Yam amunak iti gayem na doktor. Tapno isunto kano ti pagpa-check up hak inton sumaro no abulan. Anya, ala, kababain pa ikit din kan kwa na. Sobran samot ten titulong nga ipapaay na anak ko. Ay, huwag nga rod. Nasingput gayam na siya tao. Managtulong pa'y. Kastoy ko makanayo, nani. Santa ko mangagap papay. Naalas kami nakitaan. Rabang na kumaan na lailo tayo titunggal may sa. Nagruna, katagnobyo tapay laeng. Santa pa'y nga gasawa. Si kamot nga minti mangirugrug iti amin na tanya. Wenen. Sige. Ako ak amin na nabasol. Basta sardengan ta ko mga ruden ti panagapapata. Okay? Kaya, sorry. Danyaman ti naipakitak adi mo nagustuhan. Okay. Napakawan ka, Nathaniel. I love you. I love you too, Rose. Mabiit na ang adawag ko, honey. Hello? Okay. Anya nga oras? Ay, sige nga, Rod. Agrubatak labiit insan. Okay. Bye. Adda ka dilakad mo? Un nga, Rod, honey. Adda nga min bangunan mi ang negosyo iti kasinsin ko. Kaya't ko ti makisosyo kan ko, na. Anya? Negosyo manan? Ado una yung ti pakakumikumam, Apay, saan ka kadi amapnag iti trabaho? Kasteller iti may sa abang ko? Honey, kaya't ko ti agpaado iti kwarta. Nangato ti harapaap ko para iti buklan tanto a pamilya, Nathaniel. Ado ti kayat ko agatangan. Ha? Napintas kandak kilabalay. Wano, mansyon ko nakmanlaangan. Ado alugan, ado a negosyo, kanda dumapay apagkwartaan, Nathaniel. Kasta itan ti kadudag iti kayat mo agun-uden iti biyag? Oh, apay, nakaskas daaw ka di. Kan, maiparit ka di, ti agarapaap. Kwa, O sige, nataktak kon. Pasensya ka na niya. Masangpul arumwara kadagos, taagkita kami iti kasinsin ko. sige. Agkuyog tan arumar. Tadamot sa bali apapanak. Papanam, Kwa, basta. Ada importante apapanak. May papan iti trabaho na ito okay nga Rod. Mabiit na ang tagrubwat na, honey. Bueno, gagayam, danggan iti sumaruno nga upload ti part 2 ti pakasaritaan ana pauluan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo, biyag.
Di tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo. Amin. Biyag. Di tao. Hello, naragsak ngayon kay panagdangdang nga gitagundaway, patgan mi agagayam. Naimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan tay pa ni Marieta Sakiwat, manipod ka ni Rudy Cortez, kablawan na dagiti anak na da Prince John, kan baby Akia Blair, kan tipatpat gan ng asawa ni Mildred Viernes Cortez. Intay nga rudendengan ti part 2 ti pakasaritaan ana paulwan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Pasensya ka na, ni ha. Masapol arumarak adagos. Tagkita kami iti kasinsin ko. Sige, agkuyog tan arumar, tadamat sa bali apapanak, Rose. Papanam. Basta, ada importante apapanak. May papaniti trabaho ko dito eh. Okay nga, Rod. Mabiit lang ang tagrubuanak, Nathaniel. Nalpas ka din, Althea. Wan mang Nathaniel. Kahit, kumusta ka no tisikog mo? Mayat ka numat. Awan ti problema iti sikog kumanong. Kasta ka di? Nasayat nga rin no kasta. Mabit lang tayo nakagpakada iti gayam ko a doktor, nagpa-check upam. Tagawitan. Inton sumaro no? Dito yun ti pagpa-check upam. Uray kat nayam amu kamatan iti gayam ko. Amum ton ti papanam no sumaro no? Wan manong. Okay, uray nagbit. Agpakada akla iti gayam ko. Ang singsingpad ka, anak ko, Wan. Jose Lakay, kita di anak Tanungan ta. ng Markanton. Di nakto ko mapaligat. Kung ipas ngay ka, no, Wan? Aprosan na matityan na. Ipatpatid ka, unay, anak ko. Nagbaliw san ti aplaw ti angin. Kumanuti ka man, Napatagmatan ti sikog na kang kuana. Wan nga rod Lakay. I love you. Saan nan akagura ti sikog na? Nakaamiri siguron. Napanunot na nga awan basol ti sikog na. Iti inaramid ti nobyo na kankwana. Di ka nasayaat no nakamirisain. Takaasimot ti sikog na no iramaraman na kaagurain na yun. Basol na may langa. No apay nagbanag akasta. Isaw tinangaramid itigasat na. Lalaki ti inununa na. Imbes at ipanagadal na. Alahos tuon. Adda ditan, Jose. Nailawanan ti anak ta. Awatan tan ti sitwasyon na. Taamangan no agrebelde no kanayon asidiran ta, Lakay. Antay ta. Nagringan iti bangir alin niya. Hello, Nathaniel, honey. Sorry. Ada kasarsarita ka tao. Siyak to lang ang tumawag ka no madamdama. Okay? Sige. Okay, bye. Bye. Rest din na ita. Hanggang makumikom man gaya man. Talaga na Jaros Grabe ti kinuworkaholic na. Sa balitan ginobyak. Manipod na adan iti trabaho. Tilatan pagbaknangan na ti balbalikas na. Nulab san tagsarita. Agbalbalin mo tan arupat kwarta ni Rose. Rumarak man kiti. Nay, si ka magayam. Nasayatad da ka. Sumrik ka tao, orayin na ka ti anak kaw. Agyaman tata. Medyo sakit ka no ti buko na. Gapuanan siguro na dyan ti panakadongpar na iti kotsem. Ha? Kasta ka di? Iso nga raw ako ngagpa-check up ko ma. Nga mawa magkwarta na. Tadwa nga alda, wadya nagpasada. Tanay, agsakit tilugan naman manihwet. Ay, sige nga rin tata. Tay kak niya alteha iti kwarta. Una, ano sa mo nagastusan? Ngamti agdarom kamay. Kaya mga nagmulta ka pa iti dadakal.
Ala, saanan Mang Nathaniel? Awan ti pa kasapulak iti kwarta. Pangaasim, saddangan na ko mga ikan iti kwarta. Kaya't ko ti agbahid kan ka, Althea. Ni, awan mo ti rumbang abayadam kanyak. Ada, napadalisan ka. Gapo iti kinaliway ko ngagmaneho. Disgrasya ti napasamak, Manong. Amok adi mo yung gagara day, Chay. Kan may sa, awan mo ti dakas ang napasamak kanyak. Kastamutan iti sikug ko. Basta awatam ko malaktahan ti itit ko kan ka. Taging ka ita. Makunkun siya ta. Gapo iti napagtang mo. Kasano lang ata no nakaro ti pan nakadungpar mo. Ay na, jak siguro mapagsusurot itan ti pampanunutak. Ay na, lipatan tan ti napasamak, Manong. Subsobran tinaititid mo abayad ti ibagbagam nga utang mo kanyak. Amo ka mabain ka laang iti amak, isong aramidem ti kastoy. Saan? Nagtaon iti pusok ti itutulong ko. Iso, please. Di mo ko mapagkidkidan tanyaman nga itad ko kan ka. Nang runa, kat agsaksakit ka no ti bukot mo. Amangan no pudno ti kunan ni tatang mo. Agapwanan day ta tinapasamak kan ka. Ha? Alam day tay. Ingka agpakita ti doktor. Okay? Napaanan ni Nathaniel? Saan pa'y tatang? Aday tayan ni nanang aglutluto. Mapan ka nagpakada ta agawi din. Kasta. Ay, si kamay. Nadaited na kang ka. Awate madagosan. Ta para makang kadayta. Saan ang nasayatar aramidin nyo, tatang? Pagparangan nyo nga adama di amarikrik na kitibagik. Tapno ikan nakla ni Manong Nathaniel iti kwarta. Ay na, nag-practical ka man, Althea. Mumay ta pinagtalikudan na kan tinakasikugken ka. Sino nga itinamnama mamangten iti abastaw ta na mau. Tatang, Iso nga itatadag voluntaryo amang tulong kan ka. Gambatamon! No kasta nga umay dito balay. Agibaga ka iti konforme na sakit iti bagim. Tapno makonsensya. Ibaga man na sakit ti patong mau. Ti sakam. Ti bakrang mau. Kanda dumapay. Gapuanan ti panakadong parko kunam. Tapno masyang keng ka. saan ang nasaya at timanggundawa iti pada a tao, tatang? Ape akasta kayo. Imbes ang nasaya at kumati isuro yu kanyak nga anak yu. Saan? Takasla durugan dakpay nga garamid iti dakas. Napasensya ka, Althea. Ang mamumiti kinarigat ti panagbiag tayaw. Ay, jak maliklikan ti agpanunot iti may kaniwas. Ay, tano da dumak agaburido amay tanakaw. Amumit siguro da ita. Maawatak tirik na yu, tatang. Ngam, aginggat kabaalan tayo aliklikan ta agbasol. Aramitin tayo, Kat ulitak tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Sorry. Nadadahal ti arapaap yu para kanyak. Inununak ngamin tinakinobyo. Imbes ko maati panagadal ko. Pakawanandak ko ma. Mala, lipati mo dayjay. Napakawandakan. Iso na lang tano da duma. Saan miya maliklikan iti inam ti agladingit. Gapo iti sitwasyon mo ita, anak ko. Wala na. Napanagnag akong timbagayo. Tadamo pa'y napanagkita mi kanyal Althea. Ket narik na akong ti kinaawan patag ti sikug na kankwana. Kanayon nga agpuputot idi barok. Ah? Numalagip na tinobyo na. Agsangit. Kat pagsasawan na ti sikog na. At dapay na minsan idi adi na anog-danog na ti tiyan na. Gapo iti nakaro apungtot na. Anya? Ngamdinan inulit dayjay, ta inungtan mi iti ama na. Ti anak nanto ti agbanag ang nakakaasi No intultuloy na ti kasdi nga aramid na. Nana. Ay talaga iso amas daaw kami nga rod ita. Tanadlaw mi iti asawak a napatagan ti sikog na kankwana. Manipod dimteng ka, barok. Kasla nagbaliw matan ti anak mi. Ah? Iso nga amok a napintas ti impluensyam iti anak ko, barok. Kasta ka din, Nana.
Dakil apa kay dayawak dayta. No bilang pud no ti bagbagayo. Ay, ni. Naimasan tayo mo't tanti nagsasarita. Mapanakon. Ada pa ngamin aramidak iji balay mi. Ken amang ano sapsapulan na kung ti kapsat ko. Sapay battery im tigaya man ti cellphone ko. Sige, Barok. Aganad ka iti panagmanehom. Naimbag man, tanalagip mo pa iti agawid na laing alalaki. Anda ka mo't gamit ti balay, Rose. Wan, tapno umay kupan kan ti kinapudno. Kinapudno nga. Nga awan ka dito balay, kat naka-off ti cellphone mo. Nagapwam, apay ajak makontak ti cellphone mo. Adda ka iti sabali apuder ti babae. Anya. Agat atap ka manan iti angin. Hello? Okay, umayakon. Bye. O sige, tada pa'y importante apapanak. Di kang pinakapagsarita iti nasayat. Hanggang pimanaw manan. Nathaniel, ading ko. May sala ti solusyon ti kanayon a panagapapayo iti nobyam. Ha? Anya, manong? Agkalaysa kayon. Ha? Agkasar kayon, tapno maikatan ti panagim-imo ni Rose. Tapno mabukudan yun ti tunggal maysa. Ay, kinapudno na. Naibaga akong di maipapan iti dayta. Ngam, isong iti agmadmadi. Anya? Ne, apay ka no? Kaya't nakanupay ti agpapa sa balasang. Ado ti magbaga na rason. Ken, nakunana nga inton agtawanan iti 28. Sa kamin to agkalaysa. Anya? Manupay nga rod atawan ti urayam no kasta, Nathaniel. Talupay atawan ha. 25 lang ni Rose, manong. Anya? Kat naunday pa'y nga rod apanawan ti panaguray mo. Wen manong. Jakmat kaya't apilitan. No di na pa'y kaya't ti pa'y kasar kanyak. Urayak nga isunto a mismo ti agdisnudo amang ibaga iti dayta. Babae ti impas ngay mo, anak ko. Nakalunglong po nga ubing. Nakaayayat ti anak ko. Nag-cute. Kaingingas mo lakit di ti anak mo. Takas to'y ti itsuram iti impas ngay ka, Althea. Kasta ka di. Ay, sapay la ko mga ron ta umalakanyak nanang. Ne, agriring ti cellphone mo, anak. Ni Mang Nathaniel. Ala, agsarita kayon, anak ko. Nanang, umay ka no dito ni Mang Nathaniel. Kaya't na makita ti anak ko. Anya. Ay, naimbag pa'y kat jay saan akap-kapin ano to'y anak mo. Ta interesado amang kita kan ko, na. Ngam jay matan pud no nga amana. Di pa'y agparik na apuluskan ka. Ala, baybayan nyo nanang. Patsak anak-anak mo ti asawa day jay. Jakon namnamahan ti tulong wano presensya day jay lalaki. Tamo ka din na kamin pagan ano iti putot na kanyak. Rabang na kumaamang taid iti suporta to'y anak yaw, Althea. Saan Tumulong tayon anam namaan ti tulong na nanang? Awan mo't ngamin trabaho na. Agsalo kagaklangan, tapno masuportarak to'y anak ko. Jose Lakay. Adda na ibaga ni Nathaniel bayat ti kaadami iti ospital. Anya day tangay, bakit? Kaya't naatulungan ti anak ta amang ituloy iti panagadal na. Anya? Ikinagsayatan ngayon no kasta? Isumat tinakunan na. Kaya't nakano ti makatulong. Kat no iso amin tinagbayad iti nagastos iti ospital. Apay nga tangan aramida na tikas de iti anak ta, Martina. Kaya't nakano ti makabayad iti anak ta. Gapo iti nagbasulan na. Nagbaybayad nga tawan no, magay ayaw. Mangay ayaw nga. Ang mga nukursunada na di anak ta. Iso anak kasing-singpet kan ko na.
Anya, Saan nga imposible day tabakay? Tauray naganak abalasang ni Altia. Napintas lata. Kan ubing payanak ta. dakamu Basta ti kunana, kayat na atulungan ni Altea. Tamaasyan kanukan kuan. Sa bagay, kursunada naman kan saan. Ayos lata. Di importante, adamang tulong iti anak ta. Anya, sigurado kay ti day tapanggadang mo, Nathaniel. Wen manong. Masya na kami iti sitwasyon ni Altea. Kanadlaw ko nga daarapap na kayat na aton uyen. At amat mabalin kong itulong. Iso ajak ipaidam day ta. Makamuka din ko. Sa bagay, sana dakas ti tumulong. Kasta ti rumbang. Tatay ko na nga rudan. No timulong ka iti padam at tao, iti nasaya tawagas. Arig na apinadayawang maten ti Diyos, ana marswa. Iti kasjay nga inaramid mo. Oh, anya. Nakasagana ka na, Altea. Panaga-enrollan para iti second semester. Ag-enroll ka na. Wen manong, ngam, ada ko makidawag kan ka. Anya, tita? Kayat ko mga ikaro ti mabusbus ko akwarta para iti panagadal ko. Ha? Ikan na ko maiti trabaho. Uraan niya trabaho manong. Basta makatulong akan ka. Sana naman sapol. Sana nga gururay iti subad ti itultulong ko, Altea. Mababainak ngamin kan. Patgam ko mamat ti kayat ko manong. Ha? Sige. No kayat mo, umay kalangan inji balay. Tagbalin ka ala bandera mi iti kabsat ko. Mayat ka? Ay, kayat ko lang unay mang Nathaniel. O sige, pagserbian kayong agkapsat. Kas pang bigbig ko iti utang ko anay baga nakam kan ka. Apay, masapul ka di nga agpaay pailakas babaunan di anak ta. Tapno makaadal. Saan ka no akayat ni Nathaniel? Ngam di anak ta ti agpilit ng agtrabaho, lakay. Mabain siguro Anya, kay kasanong ti anak na. Aw-awiro kun Total, nakidit matigatas ni Altea. Iso nga agbat battle fitting di apo ko ta. Siya kun ti mga awir. Kasaritam tungaro di anak ta. Bagbaga man na imbag. Amangan no ulitan naman ang tinaramid na iti kalabas. Amangan no mailawan tumanayin. Saan mat siguro, Jose? Patsik adinan ulitan tinaramid na. Taadan nagnakman na lakay. Si ni Altea, ading? Wen manong, Si kagayam ti bagbaga ni Nathaniel ang napadong para na idi. wen manong. Kit, kumusta kan? Okay mat. Siyak ni manong mo, Paulo. Nasapari mo ti kabsat ko, tamasapat ti trabaho na ita. Ayun gayam, naka-enroll ka din. Wen manong. Kano nga ti serrakyo? Intun maminsan abigatan. Pasig apang malumti inalak nga schedule ko. Tapno makatrabaho akitag sapa diti balayo manong. Okay, umay ka. Itay surok na giti aramidam diti balay. Binilin na kami ni Nathaniel. Asyak pa ila ka no ti mangisurukon ka kadagiti trabaho am ditoy. Nathaniel, honey. Di ko tsekan, Ros? Siyempre, honey. Bunga tinagbambanugak tayo Oh, ayan tayo kotsem. Diyak inaramat ako ding tilugan ko. Okay, lumugan kan dito yung kotse, honey. Come on. Okay. Okay, let's go, Nathaniel, honey. Nakagatang kamad gaya man iti kotsem. Kaya naglaing kan ngagmaneho. Una, nagadalak iti driving. Kalpasan na, inlakad ko adagos ti lisensya. Jak impakpakaamo kan ka. Takayat ka sorpresaan, honey.
Anya? Pasensya ka na. Busy to'y no, Piam. Busy nga agpapado iti kwarta, kasta ka di? Awan dakes na, Nathaniel. Adda nga rod manan your urno nga agatangan, nani. Anya manan? Adda itang tangad da kanyak a house and lot. Napintas ti location na, kan asidag iti sentro. Mabalin ko to paabangan day dyan, ino kayat ko. Saan ka kadi pa'y amapnak iti addakan ka, Rose? Saan? Planok nga rod pa iti agabroad ko ma. Anya? Kurangag ti sweldok iti bangko a pagpapaayak. Kasla kayat ko ti makigasang gasat iti abroad. Mabibiit ti babak nang no dolyar ti agbalin as sweldok, Nathaniel. Saan nanaskan? Amang ano nalipatan mo tan tinagtulagan ta? Nagtulagan ta nga, anya. Makitam? Talaga nalipatan. Tingay pa nagsimpata, inton agtawon kan iti 28. Ha? Ungaya man niya. Ang di ka madanagan. Jak tulipatin day ka. Paikasarak mat at talaga kan kakat. Basta saan pa niya ita. Iso nga ag-agawa akti agpabpabak nang taapag isunto na agsimpatan. Kaya't ko ananam ay tutibiyag na inton mang bukaltan iti pamilya, Nathaniel. Bueno, gagayam, di uliwaya na danggan iti sumarunong nga upload, ti part 3 ti pakasaritaan, ana paulwan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagnina iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Hello everyone! Salamat iti kadayo akanayon. Amang tartarabay kadagiti amin nga uploads tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tingkam panagdrama, kablawan tayo pa ni Ricard Tibaksa di Tarlac Province, kan ni RJ Gapusan, Cappuccino, dita San Mateo, Isabela. Itagundaway, isagot mi kada kayo ti part 3. Ti pakasaritaan, ana paulwan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Kurangat ti sweldok iti bangko a pagpapaayak. Kasla kayat ko ti makigasang gasat ijay abroad. Mabibiit sa ti ibabak nang ko, no dolyar ti agbalin a sweldok, Nathaniel. Saan na masapol? Amang ano nalipatan mo tan tinagtulagan ta? Nagtulagan ta nga, anya. Makitam? Nalipatan matalagan. Tingay pa nagsimpata, inton agtawon kan iti 28. Gaya man niya. Anong di ka madanagan? Jak tulipatin data. Paikasarak mo't at talaga kan kakat. Basta saan pa yung ita. Iso nga agagawa at agpapabak nang taapag isunto na agsimpatan. Kaya't ko ananam ay tutibiyag na inton mang bukaltan iti pamilya, Nathaniel. Sumra ka ka din iti klasem, Altea. Wan manong Paulo. Alam da ito pag-playtime. Ala, saanan? Adan inton ni manong Nathaniel. Sobra pa'y nga roday jay. Alam latan ta extra manim. Kababainin. Tilatan kamsat ko timangmang ta di ti allowance mo. Ket doa kami pa pagserserbiam. Iso masapo lamang tedak mo iti tulong ken ka. Agyaman unay kada kayong agkabsat manong Paulo. Nakasingsingput kayong agpadpada. Mababainak pa yan kada kayo. Di mo panunutan da ita. Basta ikad mo kit iti agadal. Tapos makalpas ka. Kit adan tumot pagadal ti anak mo. Wan manong, ti anak ko ti kang runaan nga inspirasyon ko amang tunoy itarapaap ko iti biyag.
Manong Nathaniel, aduyan tim paala yung nga ice. Ay, agyaman na kaldeya. Ni, agin inom kagaya mi ti arak. Wen, ngam sa gabasit lang. Pagparelax ako na da. Sa bagay, kasapulan mo't ngagpay sutag relax manong. Ngamin, amo ka mabambanog ka iti trabahom. Wen nga rod. Uray kahit ko kumamakadwa tinobyak. Ngam busy mo't iti trabaho na. Ha? No kasta? Adda nobya manong? Ada. Yam amok tuwan kain ton sumarong kar dito eh. Ay, diyak kami matumtumpungan ti vacant time na. Iso ano mawayaan? Iso na mismo ti umay dito eh. Ah, kasta gayam. Makunak anaga sa tinobya manong. Ngamin, nakasingsingput ka anobyo na. Naggasat tinagbalin anobyam. Nang runa na agasawa kayon ton. Ay, day tapay ti may sa paglidlid ayak ita. Kaya't kung nga ikalay sa, gamisumot ti agmadmadi. Anya? Apay ka nungay manong. Tunuyin na kanupay nga umuna dagiti rapap na. Sakbay sumrak iti estado ti adda asawa na. Rabin, gami may kapailayang Rose. Di mo pailayang pabigat ti umay mo. Uray kat awan mo trabaho inton bigat. Adda pa panak iti masapa inton bigan. Pasensya kan, no basit laangan nga oras ti maipapaay ko kan kaita, honey. Katap no masigurado, asyak tulaang ti ayatam. Adi nagtupulos sinaan, nga oray di kan maipaayan iti oras no dadtuman. Ipaay kon ti pangtenglakan ka, kan pangtenglamatan kanyak, Nathaniel. Anyat kaya't mo asawan. Nakasagana amang irukma iti amin ko ken ka. Isuko kun ti dayaw ko ken ka, Nathaniel. Anya. I love you, Nathaniel. Ah, Rose, apay akas tamot ang tibagbagam. Diyak mamin kayat nga agatap ka iti saan anasayaan. Takanayon kat nga rod nga awanak iti sibay mo. Ken tapno kang panteak, asyak tulaan ti ayatam. Taamumat, makumikumakunay itan, honey. Maturugak dito'y balayon, honey. Sige, maturog ka nga rodan dito silid ko. Mapanak ijibangir a silid. Anya? Ay ayatan ka, Rose. Isojak marami ti bagbagam. Timang gundaway kan ka. Sigurado ka, Nathaniel? Wen, respetuan ka kas nobyak. Di ka kayat amulitan. Aging ga di ta nagkalaysa. Madanagan ngamin, honey. Amangan ko nak no sumapul kan iti pangiso katam kanya. Kasta ngamin ti obserbasyon ko kadagiti daduma lalaki. No awanan ti oras ang maipaay dagiti nobya da kadakwada. Sumapul dan iti sabali nga asawaan da. Di ka madanagan. Tasana ka kasta. A the word of honor ko. No anya timbagakan inkarikan ka. Iso lang ti aramidak. Talaga ang nagkasatak. Takaskan ka tinagbalin anobyo, Nathaniel. I love you. I love you too, Rose. Nay, nakaroon sa amat ti rekrik na amon bakit. Nagsakit nga ro ti ulok lakay. Ay, Gapo siguro iti padatang kan uyok ko. ay na, ay kasanong ti apo ko tangay. Ang mga numaakaram. Uwan nga ron. Awagam man di anak ta. Tau-awiran na pailaan ti apo ko ta. Tadyak kayat amaakaran ni baby. Malagarod. Ay, siya kumati magaw awer nga madama biyahek. Sayang matibiro ko no kwa. Ure aglangan pa lang iti klase na. Aglangan nakpala iti klasik ita manong Nathaniel. Agsakit nga ni nanang ko. Kat awan mga awir iti anak ko. Anya, ay sus, sana. Di kaglangan. Jacket. Ha? Ingkalaan di anak mo dito eh. Tada kami pa natin mga awer kan kwa na. Anya? Ala, nakababain. Di kagbabain. Napatagkan kada kami ka ni Manong Paulo. Iso kas lakabsat dakan. Ha? Ala,
Mapan ka ni di balayo, tain kaalaan ti anak mo. Ibatin dito balay, tada kami ti makaamukan ko na. Ala, inkan. Sige nga, Rod. Agyaman nak manong. Nakananos kayo at talaga. Ala, isunan. Oh, adto'y titinimplang agatas ni baby, Nathaniel. Agyaman nak manong. Agdidi kan, baby. Talaga din na kayat. Sa pulen natin inana. Huwag nga rin manong. Ne, aldaw kaya man. Masapul arumwara kon. Tama nga numaladawak iti trabaho. Manong, take charge file ako maka ni baby. Sige. Total, inton aldaw pa ilati pa nang isurong iti online. Agyaman nak manong ha. Pasensya kan. Di mo nyawit ni baby di balayo, Althea. Ha? Ay, kwa. Ang mga nusaan pa ana imbagan ti inam. Masapol nga ginanapa iti husto. Di mo pa kadanagan ti mga awer ka ni baby. Tada kami ka ni Manong Paulo. Kinapudno na. Mababainak unayan kada kayo. Kanayon mo nga ibagang awan ti rumbang apagbainak. Ad-adamat ang makarik na akitibain. Gapoy tinalabas akin na anos yung kanyak. Anday ta ka man ako nakon. Lipatan man day tarik na. Saan mo ang matunoy ti arapaap mo? No pagturayam ti nakaro akin naman nagbabain mo, Althea. Dungdungwen kanto, unay. Aday ta, napaturog kumatlakan ni baby. Ipaidakon dito ka ma. May mayat kumamit lang no adda krib ti ubing Ibagak tuman ka ni Nathaniel, tay katangan na itikrib. Makaisa makitigapsat ko. No agsao, da kami ti makamo iti anak mo kung kunana ka ni Althea. Hanggang, siyak mo ti makakada ang mga wawer ka ni baby. Hanggang may bayak man langan. Sa bagay, mawatak matkit di. Tadamat nga ro trabaho na. Hanggang, sa balin ti madmadlaw ko iti kapsat ko. Isong agdamag aktuman kan ko ana. Kasaritak to itinalapat. Uy, ay na, naglay nga katawan Kasta ti kayat ko. Di ka agmangit-mangit Agkatawa ka kit diwan. Nathaniel, Oh, aday baga manong? diretsa na sa lunsod. Gusto ka kadi ka ni Althea? Ha? Ne, apaya ka sa tidamdamaga manong? Makadlawa kami nuna yan ading ko. Saan laan ni Althea tinapatagkan ka? Pati ti anak na. Naasidag direk nam kan ko ana. Manong, di mo man ikan iti sabali akay papanantera ramidak? Tapasat lang ti itutulong ko dahito. Oo. Sigurado ka, Nathaniel? Wan manong, kaslakab sa ti pangibilbilanga ka ni Althea. Kan may sa, adda nobyak. Ay ayatak ni Rose. Apay nga agbaw ingak pa ila iti sabali? Nakasta, awan ti sa bali a planom, iti pa nang tultulong mo ka ni Althea. Pulos, Manong Paulo. Awan. Aging gaita. Diyak pa'y lamalipatan tinaamwak ka ni Manong Nathaniel. At dagaya man nobya na. No kasta, saan nga rod arumbang agpanunot akitisan ang maiparbang? Talaga nga rod akabsat lang ti pangibilbilangan na kanyak. Ay, diyak ngamin maliklikan nga ikan iti kay papananti kinasayaat na. Tadamat gaya man ay ayatan na. Adda nobya na. Ay, tikit di pa nagadal ko ti kakiti atensyon. Agadalak, kabayatan ti kaaddat mang tulong kanyak. Ato yung tigatas mo, baby. Manong Paulo, siyak ditan, tama nga na dapat aramidan. Siga kiti ang mga nanda klase. Nay, maladaw kan.
Alas 10 pa ti klasik, manong. Kanuan gayam. Yawid ko kanon ti anak ko kuna ni nanang. Anya? Kunak manuag na din dito iti anak mo. Kabaalanan ti inak ti mga iwan kan kwa na, manong. Iso ayawid ko kanon. Anya? May kawa kami lakit diti kabsat ko. Sana bale. Ipasyar kung tumanan adito inton maminsan. Amo, kamabain kalakada kami, Altaya. Iso kayat mo nayawid ti anak mo. Ayos lat tamat kada kami. Nasingpat mo't nga awiron do anak mo. Agyaman aklangan, manong Paulo. Diyak kumamot kaya't amaya dayo ti anak ko iti puder ko. Ngam agpilit mo't ngamin dagiti dadakkel ko. Yawid ko kanon ni baby. Martina, agpinos tata. Tanya't pagpinustaan ta, lakay. Kurso na daman daya anatanyil ti anak ta. Anya, adday ta kamanen, tila ibagbagam. Tanya ko mati kaya tasawan ti panang tultulong na iti anak tangay. Imposible nga awan to ti urayan na abayad. Wano kasukat ti panang tultulong na iti anak ta. Oh. Narugit ta panunot mo, Jose. Kat no na istorya ni Altea kanya, nga adda kanon nobya ni Nathaniel, kat agkasardan to kano pa yan. Ay na, nubya pa'y laday-day. Aging gadi pa'y nagkasar, wano nang ikasar ti may sa tao, nawaya pa'y lang agbiraw. Apay may bagam ti pasamak iti masungat ngal aldaw. Santay at tenggal tigasat, itunggal may sa kadatayo, bakit? Kastamot kadataa. Apay ninamnamata kade, adatatag katuluyan. Tiagasawa, alaman. Lagi pinta ka di tinapalabas, bakit? Ada ide sa bali anubyam, sakbay asyak. Ada met upat anubyak, oh. Ngayon masino, ti mangipagarup ada tagahamdag katuluyan. Alaman. Ay na, mangrugi ka manon, tila ipalpalagip mo. Mala, ingkakit agsukatan, tay saganak mo ti pangrabyan tayo, Jose. Lawat ka, laklakayan. Ni, si kamad kayam, Nathaniel. O my God, sumrag ka. Ay napasensya ka na ni. Diyak pa'y nakaurnos dito'y balay. Taado ti aramigat. Anya man ti pakakumiko, ma'am. Kwa, at online business ko. Kit iso ti pakakumkumikumak ita. Anya man na business dayta. Basta, napardas a pagkwartaan dayto'y hani. Bundawayak ti kaawan ti trabaho kita, Nathaniel. Ni, aldamot gaya man. Allah, diyak pa'y nakaluto. Nagawid ngamin dagiti dadakkel ko iti probinsya. Sana bale? Mangan tanto ni Tirwar. Apay no mangala ka ngamin iti babaw ninyo. Tapno da para luto iti taroon mo. Kayan amin na trabaho dito balayo. Saanan, si Kakit Dimat. Amumit nga gururno nga. Mga laak pa'y la iti paggastusa. Maliwliwayam sa payan ti mangipaunag iti taroon mo ha. Gapo iti kinabisim, Rose. Saan? Di nakpakadanagan, Nathaniel. O nya, rumarta nga rodan. Inta mangan iti restaurant. Kwa, sorry. Ngamjak makaruan. Ada irarash ko nga aramida. Sige, inakla gumatangan iti pangaldaman ta. Ha? Ay, mabiit lang nga niya. Hello? Anya nga oras, madam? Okay. Sige, madam. Agyaman na. Umayak nga umay. Okay, bye. Rumar ka? Honey. After lunch ka no, ti pa nagkita mi iti tao asaraka. Pagkwartaan ka di mananday ta? Sana bale, ta para kadatadag iti mabirbiro ka kakwarta. Para iti masakbayan ta. No anya ti kukwak. Kukwak mata, Nathaniel. Mapnag ka kumantiat dakin ka. Ala, mabiit lang Ta i-shutdown ko biit ti computer ko. Sa akto agrupan, tapno makaruwartan. Tani, adda pa'y sumaruno apapanak. Kalpasan ti panangantan. Martina, iti met aggraduaran itaatawan ti anak ta. Wala ka ay. Kasla kaano lang ti aldawan niya. Nagpardas ti panagtulit ti aldaw.
Pati ti apo ko ta. Sana mapupuutan ti padagdakkel na. Wan nga rod, dumakdakalan ti apo ko ta. Mangipasimudaag, alumaklakay, kan bumakbakit ta, no, Jose. Abay, tulok mo nga ran. Si Kamu lang nga rod. Apay, malapdam ay ti panaglakay mo, kat mapantayo amin dita. Sa bagay Pasat ti biyag tayo, ti panaglakay, kan panagbakit tayo. Kat amom, ay, maragsa ka nakman para ichay anak ta. Sika lang, Ura siya mo ta. Nakarkaro pa iti kinaragsak kao. Sapay la kumatag, balinto anarang ay tibiyag ti anak ta. Bakit? Tapno agtil-til mon to tay lalaki anang talikod kan kuana. Lakay. Sayang, iso kumati ang kasar ko. Kung kunan to ti ama ti apo ko ta. Matay to iti apal ti luko alalakay. Tana progreson to ti biyag ni Altia. Ala, di mon laglagi ti ama ti apo ko ta. Tagsakit laang tinakam ta. Lipaten tahan ti may papan iti dayta, Jose. Maudin na panagdamag ko da ito'y Nathaniel. Kahit sa pala ko matay baga mong tiagpaiso kanya. Kalpasan ti panagdamag ko, jak to nagdamag paikin ka ading ko. Ha? Anya day ta, Manong Paulo? Talaga ka tingawan panagustom ka ni Altea. Ni Manong nga talaga. Sinong batak matanday ta sa lodson mo kanyak san ka di? Awan kinapuno day ta. Awan riknam ka ni Altea? Awan nga ron, Manong. Okay. Sigurado kay tinay taasong bat mo, ha? Uwen, Manong. Sigurado. Sika talaga. Tila sumsumrak iti panunot mo. Kaya't kulat tumulong iti pada ka tao. Isungar aramid at tikas to, eh. Okay. Sige. Hindi ka matanagan. Tadyak ton ulitan ngagdamag pa'y. Paesang kadamag mo rita kanyak, Manong. Awan. Kaya't kulapang ka, nagpaiso ti atap ko, wano saan. Manupay ti babayadam iti pagadalan nyo, Altea. At dapat balance ko ang nasurok at 2,000, Manong Paulo. Kasta. At 23,000. Bayadam tong ti balance mo iti pagadalan nyo, okay? Ha? Kaya't kumuti makatulong ka. Saan laan ni Nathaniel ti pagserserbyam. Iso masapul mat nga ron amang tedak iti tulong ko ka. Kasla daytan ti sweldom kanya. Kwa, Ala, awata man. Di kagbabay na kanya, Altea. Bueno, gagayam, di uliwayan na denggan ti maudi apaset, wano part 4, ti pakasaritaan anapuluan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless, kada kayo. Amin. Biyag. Ti tao. Hello manan, kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay ti amin, hello mampay kini Corazon Tamo, kani Rebecca Panelo Valdez. Intay nga ro dendenggan, ti pagibusan, wano part 4, ti drama anapaulwan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. At iti kwarta, Maltea. Awate mon. Di ka ko magbabayan kanyak. agyaman nak nga rod, Manong Paulo. Naikan na kantupay, tikapsat ko iti kwarta. Awatem tulatan. Tamausan mo na ijay. Amok akasapulam ti kwarta.
So magmamanula-pula ng Teo Ryan, aktor pos ka, Althea. Wan nga rod Manong Paulo. Kat utang ko ti amin kada kayo nga gabsat. Di mo panunutan dayta. Ay, madamag ko man lang, Althea. Kumusta matan ti ama ti anak mo? Ada ka di pa'y komunikasyon nyo? Awanan Manong. Manipod pinanawan nak. Awanan ti komunikasyon mi. Kanjak mo't na nakikita apulos. Kasta. Ne. Kitkita anak matlatan Manong Paulo. Ada ka di ipagam? Ako, nabayagan na kaya't ko nga ibaga na ito eh. Magur-uray ak lahat yung mga panawan na Althea. Ha? Uraya ka makagraduar ka sa akong to'y baga. Kablawan ka, Althea. Nakalpas ka na ti panagadal mo. Agyaman ak Manong Nathaniel. Utang ko ti amin kada kayo kini Manong Paulo. Nathaniel, saan na makaangas ni Althea? Gapo iti panangarakop mo kan na. Ha? Sorry. Kablawan ka mat, Althea. Nakapimpintas ka unay. Agyaman ak Manong Paulo. Manong, marigatan samat nga gangas ni Althea. Sana bale? Tadyak una inirutan ti panangarakop ko kan na, ading ko. Sana kaskan ka, ha? Sige, inka pala kasarsarita dagiti dadakkel ni Althea, Nathaniel. Tadda importante nga ibaga ka ni Althea. Ha? Alan. Okay nga rod, Manong. Umay ka, Althea. Sumurot ka kanya, tadda papananta. Sa dino, amang ano sa pulandak na nanang kantatang, kastamot ng anak ko. Mabitalaan. Uray sumagmamanula minutos. Agyaman kami Nathaniel, Barok. Uray kaskasanaw. Makunamay, adakkel, tinaitulong mo iti anak may. Awanan yaman na tata. Ni Apo Diyos tulaangan ti makaamo amang subalit kan ka, baro. Ni Althea ti rumbang pagyamanan tayo, nana. Tata, ngamin, natunoy nan ti arapap na. Wan nga ron. Kunami no awanan tinapintas at turungan ti biyag di anak mi. Ngam nagpitot kami. Sapay lako mga rod, tanapimpintas tupay ti biyag ti anak mi iti masakbayan. Tapno saan tumat nga agrigat ti apo ko mi. Nathaniel, madlaw na unag ti pampanunutem. Kaslada problema ma. Diyak ka mo naman ko na problema dahil ti Manong. Mariribukan ti panunot ko. Anyat pampanunutem. May papaniti trabaho, ano, anya? Ni Rose, Manong? Anya? Apay, nag-apakay manan. Saan? Ang aman niya. Kaslain ino ta na mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Anya? Mariribukan ak Manong. Adang aminin sa bali apakarikrik na kiti ayat. Anya? Iso na lang ta pampanunutek ni Rose. Inkarik ti panangi kasar ko kankwana. Pagsaritaan nyo dahi tayo tinasaya, dading ko. Sakbay na tingi-tingan pa'y anaimbag tiriknam. Panunutan man naimbag. Tane, narigat no, agdardarasudos ka mga deng. Ang mga no nakarkaro ariribok ni mapasabak. Nabayagan at tiningiting ko dahi tirik nak Manong. Ita lang ay pudnok. Tasanak pa lang kami na sigurado idi itirik nak. Iso ngayon limad ko ti amin. Ay ket, no asino tipit-pitik ti pusom. Isungarod ti pilyem. Mas dawak. Tano pa naglaka ang malipatak ni Rose. Tunggal makitak ti ibagbaga ka babae. Di sinamon ni Rose. No talaga di mon ayayatan. Agam, asino ti bagbaga mababae? Ni Althea, Manong. Anya? Wen, Manong. Ako kastoy, kaasimot ni Rose. No, basta pagtalikod ang latanatin ko. Ay, laglagi po, Nathaniel, ha? Nabayagan nga gayan ayat kayo.
Apay, di ka masayangan iti relasyon nyo. Nagpaot ti mano atawan a relasyon nyo. Sa itaap, kasta na tiramidam, ah? Ha? Eh, apay manong, saan mo ka di akayat ni Altea para kanya? Ako basta ni Rose kumati panunutam, Nathaniel. Taka-asimet. Paasikakan ko na. Nang runa, katamdamaan nati panangi kasarmuntukan ko na. Tangay nakalpasak mo tan iti panagadal ko. Mabalin ko kan iti agpakada, Manong Nathaniel. Agawid ak kuman tapno maasikasok mo ti anak ko. Altea, ano di ka nagsubli di balay? Agtalinad ka dito yan. Alamon ti anak mo nito Tadito yun ti pagnaadan yung agina. Ha? Ano kaya't nanti agawid, palubusan mo, Nathaniel. Total, nakalpas mo tan, iti panagadal na. Ha? Sana ga po ta tinulungam, kaya't mo matan natanglan, wano iturayan. Mailiw lakit din iti anak na, iswa kaya't nanti agawid. Ala. Ikagrubatan no kaya't mo ti agawid, Altea. Umay ka, tatulungan kan nga gimpake. Ada pa panamitasan ka di, Nathaniel. Ngam oray cancel ko pa lang. Taitulod ko ni Altea di balayda. Ang mga no importante ti papanam. Mapangkalatan. Siya akon ti mangitulod ka ni Altea. Anya? Agtaksi kami ka ni Altea. Iso mapan ka ni ti papanam. Anya? Mapan kamin, Manong. Kat ulitag tagyaman kan ka. No kasapulam ti serbisyo, awagan naklaang. Umayak ag trabaho ni ti balayo. Tigid di pa nag-take mo iti board exam ti asikaswam. Tano makapasa ka? Siyak tumot lang ti makaam mo amang isarakan ka iti trabaho. Uwan, Manong. Dumtang to day ta ka nito. O sige, patuloyan min. Mabit lang. Usaran tayong tilugan ko. Itulod da ka. Agyaman naklaangan. Ngam oray ni Paul, Manong Paulo latan ti mangitulod kanya. Ha? Sige, Manong, mapan kamin. Martina, apay ngay akas jay. Kasjay ti. Sa balimatan tinangitulod iji anak ta dito'y balay. Apay di ka makadlaw. Itay payla napas nagti panagsarsarita da. Kat at da siguro na patag apag sarsaritaan da. Ngay mapay ngay asaan ani Nathaniel tinangitulod kan kuana. Kat awan mo't sabsabali lakay. Takabsat na matlakano day chay alalaki. Anya ko matidakas na ngay. Ay, talaga dakas Nudwada ngay nga kurso nada iti anak ta. Anya nga ang kurso nada nga ibagbagam mo Tila tinurturong man ta panunot mon. Day ta nga minti madikan kakad. Ta overthinking ka unay. At dalabasit makitam, ikamon iti sabali akay papanan. Ni bakit may tila'y bagbaga na. Saan met Kasano nga tati panangibagak ka ni Rose iti amin. Kasladyak mo't maiturad a pasakitan tinubyak. Sigurado nga sakit tinakam na kanyak no ibagak tayo paiso. Ure kasano. Inayat ko ni Rose. Nagbalin na pa sa tibiyag ko. Nuapay nga min nakastoy itan ti marikrik-nak. Agayatak matan ka ni Altea. Ni Rose ti umawawag. Diyak pala nakasagana ang makisarita kan wana. Iso diyak pala sungsung-batan ti awag na. Nasaysayat no i-off kon ti cellphone ko. Nakaturog ni Nathaniel dito'y salas. Kat adabot iti arak dito'y lamiseta. Naginuman kaya mantikapsat ko. Nathaniel! Adda kay gayaman manong. Mapan ka ni Giselle mo. Naiturog mo matan dito'y sofa. Wen, tayo nururay ka manong. Adda na patag nga ibagakan ka.
Anya dayta? Nakaikid nga akong manong. Ngamsakbay nga iwayat ko ti planok. Ti panagdaton ko kuni Altaya. Kidawak pa'y man ti maudi a balakad mo. Ah, May parbang nga ta, no agdaton akon kani Altaya. Nga oray di kami pa'y nagsina kani Rose. ay, sana pulos na Tanyel. Amok nga yayatem ni Rose. Iso nga ruti pa may isang ngayatan. Di mo pakibiyangan ni Althea. Gapotad na nagkinawatan mi. Anya? Lading itak na Tanyel. Ngamsan kumot siguro apakabasulan da ito'y. Gaputa sakbay ang nagdato na kani Althea. Sinaludsod kan idi. Saan la na minsan ang nagdamagakan ka, nupudno nga awan pa naggustom ka ni Althea. Kada niya tinsong bat mo? Imbaga mga awan plano nga garam kan kuha na. Ha? Malagip mo dagit ang imbagpagamidi kanyang, Nathaniel? Uwan manong. Isokit daw ako mga rood, di pa nakaawat mo, ha? Awan mat siguro basol ko, ading ko. Iso pa nga asim, tadinak ko maguraan. Manong. Inaram ko ni Althea, kat inaklon nak matadagos. Iso nga ita, adan nagkinaawatan mi. Ha? Ulita ka ading ko. Sorry ha, no nasair ko tiriknam. Gapo iti pa nagkinaawatan min kani Althea. Ha? Ni Manong Nathaniel. Hello, Manong? Altaya, mabaling ka din agsarita ta. Agkita ta ko ma. Sige. Sa dino? Iti restaurant na nga ng Teddy. Urayan kayo dyan, okay? Bye! Sige, Manong. Bye. Anya nga tati bagana. Naamuan na nga tanti maipapan kada kami kan ni Paulo akabsat na. Buy-buya anak mutlatan amang mangan Manong Nathaniel. Mangan ka na. Ala, agluha ka matan. Apay, adda ka di problema yung itinobya, Manong. Adda saan yung ang nagkinaawatan? Mabalin ka di. Ngaro ko pan kahit di maudi akong daway, Altaya. Sige, Manong. Imbilang kang aminin asa nasab sa balik kanyak. Imbilang ka akas laburi na kakabsat ko. Iso akas laman ditirik na. Idi na mo ak ngagayan ayat kayo gaya mga nitikabsat ko. Sorry. Jack pailan nakasapol iti trabaho ngam nakirelasyon ako ni tikabsat mo. Sana problema ka dyan, Neta. Ading ko. Di mo lang buti po no pagsangsangita kita, Althea. Ni Rosman ang timawawag. Sungbatak man langan. Di nakmatlasad dengan na ito eh. Hello? Apay nga italasong batang ti awag ko. Ken kanayo nak nga ag-text ken ka. Ngam awan man la ti response mo man. Lading ito, Cross. Ano ti pa ka kumikumam? Kasta ka di? Ado ka na yun, ti pa ka kumikumam? Ngam, jackpot yan data. Ti ko nang kit di. Addan nang isukatang kanya. Mabalin ka di. Di nakungtan dito yung cellphone, Rose. Maburi-burti ulok. Makitang, agungat ka pa yan. Sige, sige. Bayang, tamaudin na ito'y ayaawag ko kan. Di ka nawagan, Nathaniel. Tamok nga awanin patag ko kan. Hello, Rose! Inidip man. Ading ko, apmuhok ka na sakit tinakam mo kanya. Saan man ang? Tamok mat nga awan intensyon mong mang pasakit kanya. Di ka madanagan. Tamaaklon ko ti amin. Diyak kaya't asanta nga kinawatan. Gapulang iti may sa babae. Ay, agyaman na kading ko. Andala ko makidawak. Kanipakpakasig manong. Di mo la ko man ibagbaga ka ni Althea. Tinaibagak kan ka pa naggusto kan ko na.
Para kadat ako maladay jay, Manong. Please. Igarikatin ko. Jak to'y baga ka ni Altay at may papaniti na ita. Kidawa ko mati pa malubos yo, tay kasar konti anak yo. At danakam yung agpadpada, Barok. Nakastrek kamatan iti trabaho, Maltaya. Iso makamu kay nga rod. Sika ngay bakit, anya makunam. May salaang ti kayat ko amang agankan ka, Barok. No maikarim lakit di adimon tuulpitan ti apo kumi. Kat maibilang mo kaspudpud no nga anak mo. Sige, agkasar kayon ora mismo. Hindi pa ilang nga impatag ko ti anak ni Althea, nana. Kasla anak ko ni baby. Nasayat nga rod no kasta, Barok. Kahit si ka, Althea, mayat kan aya makiasawa ka ni Paulaw. Wen, tatang. Mangitik autak man langin iti makan dito restaurant. Jak masango ti agluto. Sige, Ah. ano nga katasubon ka? Ni Rose tayo jaya. Kit ada subsubuan na lalaki. Rose! Nathaniel? Anya ti kahit asawan na ito eh. Asino na ita lalaki? Nobyo? Sorry, ngam ni George itantay ayatan. Pasensya kan, ngam nagsapulak iti lalaki at talaga amang ipatek kanya. Kat ni George stay ka. Anya? Itala na ladaw nga agring ti kapsat ko ah. Manong Paulo! Altawan! Agring kan, tamangantan. Payakas to'y tilangan ti kapsat ko. Nakasalungay ngay. Ha? Saan sa mo talagang angay? Manong! Manong! Manong Paulo! Manong Nathaniel, nagsapati pupusay ti kabsat mo. Uwan karon. Inlalayot ng tinatay. Gapo iti panakaatakin ha. Nagsakit ti pupusay ni Manong Paulo. Bawat maramidan tayo. Nagpatinggala siguro ang tibiyag na nita. Hanggang nasa paunay ti pupusay na. Hanggang masapong haklunan tayon, tinapagting ti kabsat ko. Altaya. Kumusta ka, Altaya? Ni, si kamat gaya, Manong Nathaniel. Nakapasyar ka man. Wen, tao may ka kumustahin? Ala, sumarag ka. Gyaman na ka. Uwan kayam. Awatam na ito eh. Chocolate kan sabong ang pasarabaw. Ha? Diya ko nagpalpalikaw pa, Altaya. Ipudno kong tinabayagan na riknakan ka. Idi pa'y langay ayatan ka. Sakbay nga inayat na kaday di kapsat ko. Imun una akpay anagayat kan ka. Inlimod ko lang. Tasan kami pa nagsina hindi ka ni Rose. No kasta, nagsina kayo ni Tinobiam? Nabayagan na nagsina kami. Sininanak. Kat nakiasawan iti sa bali a lalaki. Adan anak na ita. Anya, I love you, Altaya. I love you too, Nathaniel. Agpaiso, Altaya. Wen, kinapudno na. Sakbayan nagdaton day di Paulo kanyak. Si Kati ururayak nga agdaton kanyak. Ngamjak na uray. Gaputa dakat nga rod nobyam iti. Agyam anak. Talaga siguro data tinay kari. Para iti tunggal may sa, Altaya. Kayat kan nga kalaysa. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat unay-unay. Nathaniel.
Bueno gagayam, di tan tinagpatinggaan wano nagibusan ti upatapasat, apakasaritaan, anapaulwan, isakripisyo, tuy ayat ko, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan, kada kayo, amin.